Mwaramutse ku mashure y'u Burundi twiga baratwigishije akahise ku Burundi, histoire du Burundi. Mu vyo bigishije harimwo imisi ya independance canke se ukwikukira ku Burundi, independance du Burundi. Ariko hari umutama numvise wo mu Buyenzi ampaye ibintu bishasha nibaza ko ntize canke nshobora kuba naribagiye. Avuga yuko mu bisanzwe independance y'u Burundi yatanguye mu Giswahili. Harya mu Buyenzi mu Baswahili aribo batanguje independance y'u Burundi baja kurondera Rwagasore mu nyuma. Reka tumwumvirize. Jina langu mimi naitwa Ahmad Ibrahim Bakundukize. Iryo ni izina ryiwe Bakundukize. Sikia source ya independence ya Burundi. Usikie source ya independence ya Burundi. Ahavuye ikukira kwikuka ku Burundi. Sasa wazee wa Kiswahili hapa. Ni kuvuga abatama ba Swahili. Nibo batanguje umugamba. Parti ya kwanza, parti politiki ya kwanza ya kuomba independence ya Rwanda na Burundi. Sio Burundi tu, ya Rwanda na Burundi. Umugambwe wa mbere watanguje independance y'u Burundi n'u Rwanda. So Burundi gusa ahubwo u Burundi n'u Rwanda. Sawa? Ilikuwa formé hapa. Twatanguriye hano mu 1954. Siège yake ilikuwa hapo 13e avenue numero 9. Aho ni kwibarabara rya 13 inomero 9 niho hari umugwa mukuru wayo canke icicaro siège yayo. Ile nyumba ile Warundi wangekuwa ni watu kabisa wako kwa sababu walibare hawataki waonekane kama Waswahili walifanya kitu. Wangenunua ile nyumba ilikuwa ni nyumba maison souvenir. Ile ndio parcelle ndio maison de l'indépendance. Nibaza ko ari kwidodomba ko y'abarundi barabaha agaciro bari gufata ijya nzu akaba ariyo bagira inzu ya independance bakayiha agaciro muri kahise ku Burundi. 13e avenue numero 9. 13 ndio palianza pale. Neza kwa mu Buyenzi. Na nani alianzisha chama? Na ninde yayitanguje? Mtu mmoja anaitwa Salum Mashango. Salum Mashango urumva ko ari yatanguje umugambwe chama n'umugambwe. Yeye ni originaire wa Tanzania. Alizaliwa hapa Burundi, lakini ni originaire wa Tanzania. Yavukiye mu Burundi ariko ava mu nibaza ko ava muri Tanzania. Tabora. Muri Tabora. Kabila yake ni Mnyamwezi. Ni Mnyamwezi. Akakutana hapa na wazee wa hapa Burundi, wako wazee kama vile kina mzee Rajab Kesa, kina mzee Rajabu Kaminambeo. Aba n'abatamba bahuriye mu Buyenzi. Mashango. Bamashango. Wazee wengi tu hapa Burundi. Abazahe benshi mu Burundi. Wakamwapia, wakaunda parti. Batanguza umugambwe. Politiki inaitwa UNARU. Bawita UNARU. Union Nationale Africaine de Rwanda Burundi. Cyo ni Gifaransa. Ikawa appuyé par Mwami Charles Mutara wa Rwanda. Yarishikiwe n'Umwami Mutara mu Rwanda. Mwambutsa alikataa. Ariko Mwambutsa aranga arahunga. Sasa tulimwendea Mwambutsa sasa Mwambutsa turamubwira ati oya. Mwe ushaka kuzana ngorane mwe. Abazungu abari bafite indora miheto ningoho n'ibindi. Oya. Kuba tubikira cy'igiswahili abazungu abantu bafite indora miheto n'ibindi. Uravyumva. Nago byo kuba twenza gusa. Aya majambo jana hali ya mu Buyenzi sha kuyumva je. Alikataa Mwambutsa. Utadukwegera aranka Mwambutsa. Lakini wazee wakasimama wakasema sisi tutafanya. Ariko abatama barahagati twe tuzokomeza. Walipata tabu, bafata ingorane, barakubitwa, barafungwa, bakateseka, barahangayika cyane, barakubitwa gose. Hapo ni wazee wa Kiswahili tu, Waswahili peke yao. Na Waswahili gusa. Hapa kwa Murundi hata mmoja wa milimani wa wapi. No. Na Murundi n'umwe mu mitumba n'umwe yararimwo. Hakuna. Nta n'umwe. Ni wazee wa Kiswahili tu peke yao. Na Waswahili gusa bonyene. Walilite pour l'indépendance. Nibo bagwaniye independence. Parti ile ikaendelea. Tunasema mkirudo kabisa mukinyegero. Dukora mu Kinyegero. Wakaifanya
pour camoufler wakafanya kama vile chama cha biashara kugira ngo binyegeze bagira ko ari umugambwe wo gucuruza coopérative commerciale urumva ko ari coopérative ishira muri gucuruza bacuruza indagara kulima wapamba bakarima ipampa ibintu nk'ivyo wakapata stati barafata stati canke ikiberekana walipata stati kiberekana chama kikatumika pale hanyuma umugambo utangwa siege yake iko wapi Tanzania urumva ko iki cyari muri Tanzania direction yake yale kuvuga ubuyobozi bukuru bwari muri Tanzania sawa mambo yote hapa tunafanya hapa lakini yote tunapeleka raporo wapi Tanzania vyose tukakora hano ariko tukarungika muri Tanzania ninde yaje ya raporo cyegeranyo tunaandika barua hapa tunampa mzee mmoja tu Rajabu Kamenambeho tukamuha Rajabu Kamenambeho ile barua wanaiweka wanaileta hapa wakaishiraho 14 avenue numero 10 kwijya 14 numero 10 alikuwa mzee mmoja anaitwa mzee Rajabu Saliyama haiho mzee hitwa Saliyama Rajabu alikuwa ni tailleur yari mutaye umushono koti akashona ikoti ku isoko bakagurishoko bakayifungura barua wanashona ndani bagashira upapuro imbere sawa wanaiplastifia na bakashako akamwanyi ule mzee akona anavaa koti uwo mutamu gace yambaye koti anabeba na mifuko yake ndaga hapa na kwenda agacafata imifuko yiwe n'indagara kagenda unajua ni commerce wa ndaga anakwenda kurangua ndaga akaza n'umucuruza w'indagara je indagara Kigoma pale Kigoma anampa mzee mmoja alikuwa anaitwa pale ashitse Kigoma harundi mutama yacaha Seleman Takadiri yitwa Seleman Takadiri anampa ile barua kama hiyo kete bakarijana Dar es Salaam sawa urabona ndivyo mambo ilikuwa ndio hivyo nuko byatanzwe kufanya hivyo nuko raporo ya Tanzania raporo ya Tanzania kufika la 1957 kushika 57 Ghana inapata uhuru chances zicho Kwame Nkrumah akaitisha tena deuxième congrès panafricain Ghana no kuvuga mu 1957 nivyo mumuzavuze je ntavyo nzi Ghana niho yabona kwikukira hanyuma Kwame Nkrumah niwe yagwaniye independence ya Ghana atumikisha kwinama ngo ya kabiri y'abanyafrika bitangwa ni Pan African Congress wakaondoka hapa delegation ikatoka hapa bagena n'intozi wale wazee wakachagua zao batama barahita mu sasa unaona pa wakasema sasa sisi tutaenda kule tugenda kuri hariya kule watu wanasema Kiingereza hariya Kiingereza wanasema Kifaransa sisi tutasema twe turavuga iki delegation ya Burundi abasirikare Burundi bacha kuvuga iki wakafanya eforo yao bashiramo ingufu porte parole wao umuvugizi wabo sasa tupate porte parole mtu mmoja intellectuel umuntu yize sawa mwenye tutaenda naye kule tuja kujana hariya wakampata mtu mmoja anaitwa Tade Siryomunsi bafata umuntu yitwa Tade Siryomunsi Tade le premier Murundi wa mbere qui n'est pas musulman atari umuzima dans cadre politique yinjiye muri murongo wa politique Siryomunsi Tade mpagaze gatoyi Tade Siryomunsi no nageze kumumva ndiko ndumva ibintu byahobaye mu Burundi uwo afise amakuru ahagije kuri Tade Siryomunsi yo yashiramo ariko ko uyu mutama bivuze avuze ko ndabisubiyemo kutavyumvise ndiko namuciramo hejuru no kuvuga muri Ghana baronse ubwikukira hanyuma Kwame Nkrumah atumisha kwinama bitango ni Pan Africanism Congress no kuvuga abantu bari kubagwanira independence ya Afrika aho bava hose nibaza bajya ba Julius Nyerere barimo kumbure ba Patrice Lumumba n'abandi batumisha ko mugo aba batama bo mu Buyenzi baravuga twebwe ntitwize ntituvuga icyongereza ntuvuga ifaransa kandi nizo namaze kuba muri izo ndimi baca barondera umuntu yo baserukira baca bahitamo uwo mugabo yitwa Tade Siryomunsi voilà wakaenda naye Ghana nuko barajana muri Ghana waliporudi sasa ndipo ikabidi Nyerere kati huo Nyerere sasa ameshatoka Tabora amesha kuja Tanganyika ameingia ndani ya Tanganyika African Association no kuvuga Nyerere ngumva ko yavuye Tabora nawe hari cyo kindi kiwono uyo wundi mugambwe avuze ngo ni Tanganyika Association nibaza ko ari wo watanguye imbere
iyi migambwe tuzi ubu? Hapana, 5. Ubu ko atari 5. Tanganyika African Association. Tanganyika African Association. 5. Bon. Ndamuciremo kandi hano Tanganyika ushobora kwibaza uti ni kiya kiyaga Tanganyika? Oya, kera mu bisanzwe Tanzania ndibaza kuva ku ntwaro no ku ntwaro y'abongereza nibo batwara nibo bakolonije Tanzania, yitwa Tanganyika. Sinzi ko uzi Tanzania igezwe n'igice kinini novuga ari ku Rusi, hakaba n'akandi kameze nk'izinga island bita Zanzibar canke Zanzibar. Rero uko navyumvise nuko aho hariho Tanganyika, Tanzania, Tanganyika, hanyuma hakaba Zanzibar ziraterana zitwa Tanzania, no kuvuga Tanganyika, Zanzibar, Tanzania. Ariko Tanganyika kenshi mu bitabo vya kera uri kurabisoma ku ntwaro y'abongereza cyitwa Tanganyika, Tanzania yitwa Tanganyika. Palipotokea ngorane kati ya ile taa wakawa divizio kwa vipande hivi biwili. Urumva haba ingorane barigabura. Nyerere akajitoa. Nyerere alikura. Na kule Tanganyika walianzisha lite pour l'indépendance. Wazo Kiswahili hivyo hivyo. Na hariya muri Tanzania abantu batanguje kugwanira independence bari abaswahili. Hanyuma ikindi nkoko navuze avanga igifaransa n'ikirundi, ikirundi ahubwo n'ikirundi agishira mu kirundi, igifaransa, icongereza, igiswahili. Nibaza ko umwe wese aje kuronka icyo asamyemwo. Bumvise mvuze igifaransa numva ngo mvuze ko atacyuzi nuko ndi kuvuga gusa uko ari karagenda, uko bivuga niko nandi ndabivuga uko binje musi nta manote nafashe. Les musulmans, pas des chrétiens. Les musulmans. Umva ko musulmans aribo batanguye muri Tanzania. Nyerere sasa alipokuja sasa akaja akawadivizia watu. Ubu Nyerere azarabagabura abacamo imice. Walikorogana kwitu siwezi kujua ni vitu baragoragorana, sinzi ko vyagenze ko jewe sinariko nkiri kwishuri. Usiku wazee wakifanya sawa nafanya nini usiku mkutano, sisi tunakuja tunakaa hapo. No kuvuga abatama bagize inama, twebwe twicare iruhande bahejeje tuzanira amazi, tunabazanira amazi, turabaha icayi bakarya, hanyuma wanaondoka usiku. Hapana kusema kikundi, kandi bagiye ntabwo bagira mu mugumwe, umwe yacaha undi agacaha, de façon que wazungu wasijue, ku buryo abazungu batabona ko hari inama ihejeje kuba. Lakini Nyerere ikatokea probleme kidogo katikati yao, akaunda chama kingine. Niko Nyerere havutse ngorane yacatangura umundi mugambwe mushasha, akaunda Tanganyika African Nation Union. Ukiya mugambwe bita TANU, nibaza ko ari bo benshi bagiye biga. Sasa hawa wazee wengine wakabakia na UTP, wakaunda wenyewe akaunda chama kinaitwa UTP, umba kwa Union Tanganyika Party. Union Tanganyika Party abo basigaye. Ile ikatoka vyama hivi, nakuvuga imwe TANA y'imigambwe ibiri, Tanganyika African Nation Union. TANU no wundi. Sasa ile Tanganyika African Nation Union ya Nyerere ndio ikaungana na UNARU. Urumva wa Nyerere ni waciye ufatanya n'iyi UNARU, abatema bari batanguje, ikawa tukatumika hivyo, tuje tukorana gutyo. Kile sisi raporo zetu zote zinaenda Tanganyika. Umva raporo zote twazunguka muri Tanzania kwa Mwalimu Nyerere, kwa Mwalimu Nyerere. Nyerere naye akasafirisha, Nyerere na wakamnyazi jana. Sasa wazee walipotoka kule ikabidi wakawa oblige, andikeni barua yenu nyie watu wa Rwanda, Urundi, muandike barua ya kwenda ku Nations Unies. Mwe mwandike kete abantu b'u Rwanda n'Uburundi murugike muri leta. Nani ataandika ile barua? Urumva ko basabwe ko abantu bo mu Burundi no mu Rwanda, Uburundi n'u Rwanda kandi abigarutse mu bwari butwawe nk'igihugu kimwe, Rwanda Urundi, ababirigi babigize igihugu kimwe bakita Rwanda Urundi. Rero umva ko basabwe ati mwebwe mugende nk'abantu ba Burundi Rwanda canke Rwanda Urundi, mwandike ikete murungike mu nama mpuzamakungu ariyo bita Nations Unies canke ONU canke UN kwa vuga igifaransa, United Nations kwa vuga icongereza, sorry. Ariko batangwa kwibaza ati iryo kete ndaryandika. Nani anajua kuandika Kiingereza? Icongereza kitomoye. Icongereza kitomoye nani? Tukamtafuta mzee mmoja anaitwa Hassan Abdalla. Bacha baramuronka witwa Hassan Abdalla. Hassan Abdalla ndio alicompose lettre. Ndio yandika kete. Kwenda ku Nations Unies. Nzogenda muri UN. Hassan Abdalla. Kaandika. Kasema hapa ni lazima tumpate president. Sawa? Ndio pale nani Tade Shiryo Monsi akamtafuta
Paul Mirerekano, akamtafuta Ndunguka. Ikawa Warundi ni hawa watatu. Hari ikintu gisimbijemo video naje nayikuye ahantu, ariko ubu byumvikanye ko baronse abandi barundi. Avuze abarundi ashatse kuvuga abatari abaswahili, sinzi ko nabo n'abarundi, ariko ndabifata ko nyene nonje kubifata ko ntugiye ngo abaswahili tubavanyemo, niko ari bivuga. Umva baronka abandi barundi batatu atari abaswahili, babiri witwa Paul Mirerekano, uwo nawe namwumvise cyane mu bihe vya independence, ariko ubundi sinamwumvise izina, sinzi uwari we. Reka nsubize inyuma gato numve. Hassan Abdallah ndo alikompoze lettre. Basi mu yandikete bija muri Nations Unies. Hassan Abdallah. Kaandika. Kasema hapa ni lazima tumpate prince. Okay, numva ko hoba harabaye inama avuga ati katumurondere prince turaja kumumva, yari umuganwa Rudolfo rwa Gasore. Sawa? Ndo pale nani Tade Shiryu Munsi akamtafuta Paul Mirerekano, akamtafuta Ndunguka. Umva Ndunguka, Tade ni y'umunsi yaciye arondera Paul Mirerekano, arona n'undi muntu bita Ndunguka. Uwo ni ryambere ndamwumvise. Ikawa Warundi ni hawa? Umva babaye batatu. Tade, Ndunguka. Qui ne sont pas des musulmans. Atara musulmans, atara Swahili. Y'umunsi Tade, Ndunguka, na Mirerekano Paul. No Paul Mirerekano. Sasa wakati Rwagasore anakuja, Rwagasore ashitse, Tade y'umunsi ndo alikwenda Gitega. Nihaje Gitega kumuomba prince. Tade ni y'umunsi yagiye Gitega kuvugana na atakwaleta wazee hapa waonane na wewe. Ati abasore ngomba kuzana mubona, hareba abazehe abatama nkeneye kuzana mubona. Numva Tade ni y'umunsi yagiye Igitega naho, kandi ku batazi, ku batibuka cyangwa batazi histoire Burundi, Igitega niho hari ingoro y'umwami, nibaza hafi yo mu Magarama uteruja mu Giheta. Niho hari ingoro y'umwami. Urumva ko nibaza ko na Rwagasore novuga ko ariho yakorera, kuko yari umuganwa w'umuhungu w'umwami. Kwa nini? Kwa hivi na hivi. Sawa walete. Umva avuga ati bazana batama. 1957 muri 57 57. Kawambia prince, sisi ni hivi. Baramubwira ati gukora ibi nibi. Tulikwenda Ghana, turagiye muri Ghana walituresponde hivi. Mabarua tuliandika ni haya, ngaya na mareponse tulipata ni haya. Inyishu twarose ngizi. Sasa hawa ndugu zetu huko juu milimani hawataka kutukomprendre. Na mwami Mwambusa alitukimbia, alitukataa. Atari ingwana dufise aba bantu bene bacu baha mu misozi, ni bavuga mu misozi, ni kuvuga umuntu wese atari ibujumbura mu kiyaya canke batari mu Buyenzi ne hafi ya. Ati ntibari kudutahura, kandi n'umwami Mwambutsa ntatwemerera, alitufukuza, yaratwirukanye. Sasa tunategemea wewe. Wewe ni twizeye. Sababu wewe mtu umesoma. Kwanza kubera warize udufashe. Unaona kama ni wazee wa Buyenzi ndio walikwenda mu Buyenzi na wagiye kwa Gagasore. Unaona hivyo? Urabona? Wazee wa Buyenzi abatama kwa Buyenzi walikwenda kumconvaincre Rwagasore. Nibo bagiye kumukundira Rwagasore kugira ngo yinjire muri politiki. Wakisaidiwa na nani? Bafashiwe nande? Sijyo Munsi Tade. Unaona wewe? Urabyumva sha? Basi walimuona kule mzee, ikabidi aondoke. Nani? Rwagasore kaambia bora, sawa, nimesikia maneno yenu. Kwa sababu tunabombisi. Niko kutaka kuzungumza na nyinyi vizuri, nitateremka Bujumbura. Ati kukia tuvugana nuko nozi Bujumbura. Sawa? No manuki Bujumbura. Itakuja mercredi. Ndoza kuwa gatatu. Ilikuwa ni mercredi mwezi wa 8. Mu 8 kwa gatatu. 1957. Mu 57 araza. Kwa Gasore. Sawa? Alipofika ashitse akaambia nataka mniambie mmefikia wapi. Mumbwire mugeze he. Mwanzo akaambia sisi tumefikia, tulifanya hivi. Twe twakoze ibi kama makaratasi. Turamuinga karatasi. Okay, sawa. Kisha sikia mambo yenu yote tangia siku ile. Na ofisi. Sasa mimi nitakuwa niko pamoja na mwewe. Ati na lakini kwanza bado ninasoma. Kaambia okay, wewe soma. Wewe ndio masomo, lakini wewe unajua kama huku kwetu Burundi tuna hivi. Na sisi tunataka tu apu yako na utusaidie kuwaambia
kwa ndugu zetu kule milimani. Umva kwa gasore ati nabumvise kandi biratomoye atariko jewe ndacariko ndiga reka nkomeze niga nawe ati we gusa genda ugende wige ariko ukomeze ubwira abo bene wanyu tukeneye ko dushigikira kandi ukomeze ubwira abo bene wanyu kugira ngo badushigikire bo mu mitumba batutahure. Umva Rwagasore akaenda. Gasore agenda 1958 mu 58 Rwagasore akarudia tena. Aragaruka hano kwa Gasore. Aliporudia hapa agarutse akasema, aravuga fikra zenu ni nzuri, ivyumviro ni vyiza, niko pamoja na mwe, turi kumwe, tawabuye nzobashigikira, lakini sasa ariko utafanya politiki, tuzokora politiki hata amafaranga. Politiki ni pesa, politiki n'amafaranga, urabyumva? Sasa kwanza tutafute uchumi, ubwa mbere turunde butunzi, pesa, amafaranga, amahera. Dele buruje kwa ubunyegere buyangira kwigufa. Bituraronga amahera tacho tugira na kimwe. Rwagasore asema hivyo. Ndana kimwe tugira tushikako tutararonga amahera. Sawa? Ndo watama. Yule Rajabu Kamina Mbeho kwake ni 5e avenue numero 30. Mvo nundi mutama akamuza Prince, aramubaza tuko wa Kenya, turakenye franga tutafanya, sema tufanye, unajua wazungu sisi ndakunda iki Kiswahili cy'i Burundi, tuko wakene ushaka kucyumva nubwo watagiswahili wumva. Abaswahili bo muri Tanzania nibo usanga bigoye cyane, bakene nazo ko ari wanyonge tuko wakene. Tunatafuta franga zinatajirisha wazungu. Wazungu wanapata pesa kutoka kujijasho yetu sisi. Aravuga ati ariko nubwo turabakene turakora amafaranga dukoreye ingufu twashizemo n'ubwenge bwacu ubuza gukiza abazungu. Sasa tubare, reka tubihagarike. Tutafanya magaza, tutengeneze makooperative. Tukora makooperative yetu. Wakomersa wote wa Burundi zima wao wanakuja kurangua kwenye kooperative yetu. No kuvuga abadandaza bose bo mu Burundi ko bungana baze baraza kurangura muri iyo butike yacu, muri cooperative yacu, muri cyo shiramo ryacu. None komsa tutapata franga, kucyo tubona amafaranga. Kambe wa hiyo question bwana ni ngumu sana. Cyo kirakomeye kabisa. Unda cooperative, kutanguza cooperative ya kuweza kuravitaye yuguhereza abantu bose Burundi bwose n'u Rwanda. Hiyo franga tutaipata. Amafaranga tuzakura. Rwagasore alicheka sana. Rwagasore atwenga cyane. Alicheka sana. Aratwenga cyane. Nyinyi mko watajiri. Mwebwe murabadandaza. Mko watajiri. Murabadandaza. Erega mwe watama muratuunze. Murarima. Muraroba. Waliza makomersi, mwisoko na handi hose. Ofisa makamio kwa sababu watu wa kwanza kufanya makamio ya transport. Abantu bambaye koza makamio ya transport. Kila kazi yoyote unaona. Mu Buyenzi akazi kose ubona. Ikintu cyose cyiza cyo mu Burundi buzima cyatanguye hano mu Buyenzi. Watu wa kwanza kufanya transport ni watu wa Buyenzi. Abatanguye transport gutwara. Watu wa kwanza kucheza kabumbu watu wa Buyenzi. Gukina umupira ni mu Buyenzi. Muziki mu Buyenzi. Kile kinaanza Buyenzi. Ikintu cyose cyahatanye. Mwega muzobora amafaranga gute? Kambia basi. Bwana wapeni msasa karorero. Kandabaha karorero. Akasema wakulima abarimyi mwenye analima maharage urimi biharage atyo cotisation atange icumi ibiro 10 by'ibiharage. Mwenye analima pamba urimi pamba atyo cotisation 10 kilo ya pamba aterere ibiro 10. Mwenye analima mpunga mwenye analima mpunga atyo cotisation urimi muceri. Tunakusanya ile mazao yote twegeranye ivyo byimvugwa byose. Tukiuza miaka 3 tutapata mtaji mkubwa, tutaanza mu miaka 3 tutwara ku mutazi tutangura. Wazee wakasema hapana. Ati ntibishoboka. Sisi tunataka tukuombe. Wewe ndio prince. Ati wewe nt'umwami nt'umugano. Umwana w'umwami. Sisi tunataka tukoresha jinsi tutapata faranga rais. Reka tukwe ko tuba amafaranga byoroshe. Sisi tuko tunakaa Kabondo. Twahora tuba mu Kabondo. Amatongoni kule. Amatongo yacu. Wabeleji walituhamisha kule kwa nguvu katuleta Buyenzi na Bwiza. Abawirigi baratwimuye badushira mu Buyenzi no mu Bwiza.
walituprometre kama watatulipa umuzibukiro. Batumye ko azoduha Nyumba umuzibukiro. yetu kule. Bon, maparcelle walitupa umuzibukiro, walitupa maparcelle Buyenzi. Amaparcelle baduhaye mu Buyenzi mu Kini Bwiza. manyumba yetu na miti Ariko amazu yacu n'ibiti byacu ntibaduhaye, ntibatwishuye, ntibaturishe. ama nyumba naona tulijijengea kwa franga yetu. Aya mazu twariyubakiye n'amafaranga yacu. Kutulipa. Ababirigi nta kintu baduhaye. Sasa tunakutuma wewe Wewe turagutumira nk'umwana w'umwami. Tuombe franga zetu. Ugende twakira amafaranga yacu. Tukizipata zile Tukayafata tukayaronka. Bizoba biheze. Kweli? Mko na nini mkirundi wasemaga nini ushahidi nini? Ati mafise ivyerekana. Kila siku mkutano kwa ni mercredi. Kwa gatatu tufise umunsi tugira umubonano kw'ishuri. Wanapita wazee hapa na ngoma abatamaka n'inama hari inama abantu bose nimuze umuhungu w'amaraje Prince Rudoviko abantu bakagenda hari Buyenzi tu mu Buyenzi gusa. Bwana ile maneno baba alikubali, Muhammad alikubali, sema kweli maneno ni kweli. Muhammad aravyemera ati ivyo sasa anasema tunakutuma katuombee franga zetu. Asa mimi nitakwenda, akamuza Jean Paul Arwa. Mkena kuvuga na Jean Paul Arwa. Jean Paul Arwa akakataa. Akasema hapana. Jean Paul Arwa aranka. Na filmu nanisikia vizuri. Ati neza ko munyumva neza. Okay, ndamuhagaze gatoyi. Je naje sindamumva neza, nibaza ko Jean Paul Arwa yoba ari we yaserukira ububirigi ukuntu batwara uburundi. Umenga haba hariho nk'umuntu ari mu bubirigi ashobora ko ari nk'umushikiranganje w'amakoroni, bagaca bagira n'undi mu agaca ubaserukira bose, userukira mu mushikiranganje hanze, akaba ari mu umenga bita ngo ni gouverneur canke governor. Gouverneur yaba ari muri Leopoldville, Kinshasa, muri Zaire, hanyuma agaca habo uwundi munsi yiwe ari mu Burundi, hashobora no kuba hari uwari mu Rwanda. Urumva uwo Jean Paul Arwa canke izina nk'iryo neza ko ari we yari yaserukira ububirigi mu Burundi. Ngo ko bateza kuja gutera iyo ngorane. Jean Paul Arwa akasema hapana, mimi hapa nimekuja nimemgomboa Monsieur Petiot. Atumaje ko nakuri umuntu twase Petiot. Gouverneur wa kwanza hapa alikuwa ni Monsieur Gingers. Atuambia Gingers. Monsieur Gingers akagombolewa Monsieur Petiot. Mimi nimemgomboa Monsieur Petiot. Umba ko jingira gatatu. Sasa wewe nenda Belgique nini Leopoldville. Wewe ugenda Leopoldville, umba nayo Kinshasa. Utakuta Monsieur Petiot yuko pande gouverneur general. Icyo ni umusanga ni wewe mukuru wacu, hanyuma muvugane. Akaja tena kaitisha mkutano. Umva kwa gasora garuka akorosha inama. Bambwiye ngo ngende Leopoldville. Yego. Sasa ticket ya kwenda Leopoldville. Nani ticket hivi amafaranga yakura. Obligé. Kila nyumba moja watoe 100 francs. Inzu yose itange ijana. Ijana rya kera ntugira ngo n'umukino. Kila nyumba yote hivi mjiconcentre nyumba nzima mchange kama ni 10 ngapi. Ati inzu zose mugaragaza muronge ijana rimwe. Tulitembea na mimi nikiwa mimi. Turagenda na nari ndimwo turagenda. Ikunzu yose tugenda dodora. Mtu wa kwanza alianza kutoa 100 francs iko mzee mmoja. Tulikuwa tumpita Shabani Mnyarwanda. Urumva hari umwe yitwa Shabani Mnyarwanda. Ruzirambohe. 13e avenue. Ku 13. Numero 38. 38 ari buko Mutama. Mtu kwanza alitoa. Niwe wambe yatanze. Tukakusanya. Turayegeranya. Tukajigawa. Sisi ndiko kama la jeunesse du parti. General mu gwaruka tugenda mu nzu duha amafaranga. Tukakusanya franga yote, turayegeranya, turamuha kwa gasore. Akapanda avion pale ndege nini aerodrome. Ndege mba aerodrome kirangira ndali airport. Akapanda ndege akaenda Leopold. Akaenda Leopoldville. Akaona Monsieur Petiot. Monsieur Petiot akamwambia abana Petiot. Yeye dossier mimi naijua. Petiot ndio bizi. Iliacha Monsieur Gingers. Lakini sasa kulipa zile franga, kama unataka kulipa zile franga, nenda Belgique. Bruxelles, ukaonana na Monsieur André Buisseret, ministre de la colonie belge. Urumva ko nawe yavyikuye ko avuga ati naje nakuriye undi muntu yabari Gingers, atariko niba amafaranga mu yakeneye ni mugende mu Bubirigi muwane n'umushikiranganje w'amakoroni, aramuvuze n'izina. Datajua ile dossier. Ni wabizi. Akarudi hapa Rwagasore. Akavuga ngaha kwa Gasore. Bwana tumeamba tena nende Belgique. Ambiye muri Bubirigi. Kuna ministre de la colonie belge. Ngoma tena kali. Kila nyumba 200. Inzu zose 200. Tukachanga tukakotize franga. Nyumba zote za Buyenzi. Tura inzu zose mu Buyenzi 200 turayegeranya.
Rwagasore akapanda ndege tena Rwagasore afata indege mpaka Leopoldville. agenda Leopoldville akapata ndege Leopoldville afata indege mu Buruseli. Ngoma ikalia hapa, franga zikafika. Kwa mzee mmoja anaitwa Kayumba na mwingine anaitwa Maoto. Kayumba anateremka na 010, Maoto anateremka na 030. Watu wote unaitwa mwende ku Bank Central, mwende watu walikuwa nakaa Kabondo, mwende kuomba franga. Sasa kula kwenda kuomba franga. Aha nibaza ko Rwagasore amaze kugaruka ubu naho baje kubabwira ati amafaranga mwayaronse bagenda bavuza ingoma ku mabarabara ati bantu mwese mwahora muba mu Kabondo mugende kuri banke nkuru y'igihugu mutora amafaranga yanyu. Franga, si unaona watu wa Buiza Belgi wapi walijitenga na sisi. Kwenye faranga walikwenda. Ati urabona abantu bo mu Bwiza nabo bari basa n'abadukumira atari ko ku mafaranga nabo baragiye. Kwenye faranga ku mafaranga walikwenda. Baragiye. Sawa? Wakalipa mafaranga. Zile faranga wazungu wakalipa. Watu wengine washaka kufa zamani. Atenda bamaze kufa. Bakavuga ati naka uwo ntawe tuzi. Bakarabara nawo ninde? Uwo ninde? Ni babu yao akina fulani. Bana ni babu yani ndio. Ni sekuru wa runaka. Uwo ni sekuru wanyu. Barabara fulani ni baro fulani Kabondo. Bose barayaba. Wanalipa mafaranga yao. Mimi kwetu kwa baba yangu unaona kumeze viva. Sasa ile miembe kumeze viva. Pale kumeze viva. Ndio babara saba matongoni pale. Ndio tongo la baba yangu pale. Urumva ko umutama itongo rya se wiwe ryari hajya hari musée vivant. Na ni mamangu ndo aliolewa pale. Sasa zile franga zilizopatikana wazee walichukua franga kulipa kodi tu. Ayo mafaranga amaze kuboneka kila mzee alitoa 930 abatama bakuyemo amajana 930 batanga y'amakori y'umutwe y'ibarabara y'ubucafu zilobakia zote ayasigaye yose Kampala Rwagasore baramuhagwa Rwagasore wakadunua nyumba ile pale Buiza bagurya nzu yo mu Bwiza 4 Avenue ile pale wanafanya ndo zone Buiza unaiona ile pale ni nyumba yetu ya sisi watu wa Buyenzi ile. Ijya ni nyumba yo mu Buyenzi ni iwacu. Ndio tulikuwa siege cooperative yetu ilikuwa pale. Niho hari cicaro cha cooperative yacu. Hapo cooperative yetu inaitwa nini? Union pour le progrès national africain. Iprona. Umva ko bayise Iprona mugabo n'ubumenga yivuze ukundi kuntu. Ni cooperative ya Union pour Union nationale africaine du Rwanda Burundi. Onaru ndio liza Iprona cooperative. Urumva Onaru ko yavyaye yari nk'umugambwe Iprona yari cooperative ntabwo yari umugambwe. Iprona. Sasa najua ile neno kulisema na wauzi watu wengine. Ati ndavuze abantu benshi bigwaza. Ce n'est pas bon à dire au France alisema. Atumva ko kurikosa ko kuvuga ni kwa France bavuga. Sasa waliposikia sasa bwana mkuu wa Kirundi kule Rwagasore yaitwa cooperative alikuwa anagulana abantu ibindu amahera alikwenda kunini ku Amerika General Motors akakomande makamio kule Maford ma GMC Rwagasore umva ko yagiye muri Amerika tumakoma makamio Maford kuja hapa magari azafisa mu modoka staff kunini wapi wewe commerçant napewa kamio umukomesa kabi kamio kazi mutana pole pole muzoza ushimaki franga watu wakokopisha na kuile franga sasa Rwagasore akenda akakopesha akapata namna kwenda kuomba franga msaada wapi ku Bank Mondial akasaba mtu msomi ni akasaba go imfashanyo muri banki isi yose ko yari yarize sisi hapo Swahili ile fikra tulikuwa hatuna tugumba ibyo ntabyo twadufise franga zikaja hapo watu wakakopesha franga amafaranga aza abantu baragurana kaza biashara batangura gucuruza manini transport manini kama ndio akaanza kuja sasa watu wa milimani kuja wa kwanza nani Ngaruko Leopold ni kurumva abantu bo ku mitumba baciye batangura kuza bavuye ruguru uwa mbere yaje no witwa Ngaruko Leopold ndakije mukana umuntu witwa Ngaruko Leopold umuntu yombwira neza numvise aje ko yari umuganwa intara yatwaramwe nibaza ko ari hafi yo muri Bujumbura ari mugabo umuntu yoma inyishu yo bakoze ndio kina Ngaruko kina nani wakaya sasa warundi wote wakawa abantu bace baraza babe Iprona sasa ikapanuka Iprona kirakura kana vitu hivi
Iprona na Unaru. Unaru comme parti politique, Unaru ya Iprona mugambi, comme coopérative, Iprona ikaba koperative. parti commercial. Ni kuvuga umugambi wo gucuruza. Wakati Nyerere aliposema sasa kusema kama mkiwa ni chama kimoja tu, sawa? Wazungu wanaweza kupata namna kwa kuleta kudanganya watu wengine kaunda parti. Neza ko Nyerere yabasabye ko bagira umugambi umwe. Ndio Rwagasore akasema basi kama ni vile no, ça vaut pas la peine. Mbona akawaki tena ça vaut pas la peine. Mimi tuchukue ile parti tu cooperative tugeuze comme parti politique. Ikatufite ijya kubatewe tugira umugambi politique. Je Salum Mashango akashtuka. Umwe muri babatamara tanga. Mnaona? Murabona? Uba ataka kutugeuka huyu. Agomba kuduhinduka. Watu geuka. Akashaka kuduhinduka. Cooperative yetu tena haigeuze parti politique. Kutaje acheke umugambi. Tutaanza kungongana sio wenyewe kwa wenyewe. Tutatanga kugwana hagati yacu. Tutatoka kwa wazungu waone kama kuna parti d'opposition. Nani atakuwa president? Mimi mwenyewe. Ni Rwagasore. Wazee wakaenda kavunjika nguvu sana. Abasore abatama baracika nguvu. Kwa vile ameshakusanya franga, kile parti ile sasa ndio kuna franga. Anajua kule lazima watu wote warondo tutaenda kule. Sio kuna franga. Na ndio vile ilivyokuwa kweli. Tabarundi b'abanyamafaranga bose bazoca ataka niko byagenze. Purona. Sio kuna franga. Hacatangwa ipuna ko hari amafaranga. Unaru ikabaki na yumba. Inarishisikara jumba nta itakufashe. Naona hivyo. Ndio vile ilianzishwa. Ati nuko yatanguye ibi mugambo politike. Iprona ndio ilizaliwa hivyo. Iprona nuko yavutse. Ndio ilizaliwa hivyo. Na hivyo kwa siasa ilikuwa hivyo. Wakati Nyerere alikuja hapa, alifikia Nyeraje Bwana Salum Mashango. Yashikia kwa Salum Mashango. Pale ku 13 Avenue numero 23. Kuja 13 ndio na Rwagasore alikuja walilala wote pale. Na Rwagasore aza bose. Rwagasore alilala pale. Bose baraza bajya mahajya. Walikutania pale. Niho bahuriye. Alikuja kama commercial wa dagaa. Yaje nk'umudandaza w'indagara. Akafikia Nyanzarake. Ashiki Nyanzarake. Katika alikuja mboti ya mtu mwana anaitwa nani? Yaje mu bwato. Nani? Abed Malanga. Yaje mu kwa Abed Malanga. Ndio alimleta kuboti mpaka Nyanzarake. Ndio yamuzanye bwato. Akatoka Nyanzarake ndani ya gari ni kamioneti ya Ford ni ya mzee na Kaduga. Mzee Yusufu. Kamutama wa Yusufu. Baba 7 Avenue numero 38. Kugindwi. Ndio alimleta kwa gari yake. Ndio yamuzanye mu modoka. Kama na mifuko ya ndaga. Walikuja hapa yeye Nyerere. Nyerere. Nani Saddam Kandoro. Nani hii Selemani Mtakadiri. Kama delegation ya watu wane hivi. Ngine nimemsahau kidogo. Bo itona byo ko natangaye nuko je abo bantu nta numwe nigize numva muri niga kahise ko Burundi abapyemera ko ndabuka neza uwo Tade nuko ntibuka nico bamuvuze ko ndamwibuka ariko nk'aba ba Sadiki Kandoro bande nta warize numva kabisa sinzi ko no hari ico nasimvye wakaja mpaka hapa sawa wakalala pale Rwagasore akaja usiku kalala pale Kasuraza muri joro arahaja. Vatiri yake alifichika wapi? Imodoka yanyegije. 3e Avenue kwa mzee Mohamed Afande. Gatatu ku mzee Afande Mohamed. Hapa 3e Avenue pasi kuna kaitaji kadogo hivi. Ara kaitaji kadogo. Haja na yenyegeje imodoka yiwe siga hari. Kulala huko nini ku 3e Avenue. Ashaka kuja ku 13. Mashango akaanza kuchukua na vatiri yake akamleta paka pale. Akalala pale. Wakafanya marenyo yao usiku. Wakafanya na mazao mjoro. Asubuhi sasa. Bukeye. Inabidi wageni lazima nguo zao zifuliwe. Sasa wako impuzu zabo zimeswa. Mzee Mashango ananiita. Nilikuwa na shangazi yangu pale ku nini ku 13 Avenue. Shangazi yangu na senge kujya 13. Hapa kuna kando 13 Avenue. 11 Avenue numero 21. Na kwa 11 Avenue numero 23. Sawa? Ni nyumba hii na ile. Wakaniita, "Wewe Amadi njoo hapa." Kama tanguza wageni ukafue. Zamani tulikuwa mabasi ya kufua kama mliaonaga. Mabasi yako pale ya kufua manguo. Wazungu walikuwa wajenga. Kazi tukafua tayari. Tukagorora. Sasa napeleka nini hii
zile nguo pale, ndabahereza ndabashira. ndio hii mzee Mashaka ambaye chukua viatu kasafisha. Ati birato navyo nyene bihanagure. No nini? Kapose viatu kasafisha. Sana peleka viatu sasa ndio namkuta Nyerere. Hai birato nabona Nyerere. Nyerere kaka kwenye kiti hapo. Nyerere cyo ku gatebe. Koi na sengle. Yambaga sengle. Wote lilala pale. Sana peleka nini hii zengo. Ndio Nyerere akaniangalia. Nyerere ndaba. Natoka hivi. Wewe kijana njoo. Wewe sindakuzi wa musore we. Wewe nilikuona wapi wewe? Wewe nakubonye he? Kaambia mimi niliona Dar es Salaam. Chambonye Dar es Salaam. Wapi? Kwa Sheikh Hussein Juma Karanda. Sawa. Sasa ukunifuata nini huko? Nikaambia nilikuja ndio nyumbani, nenda kusoma kule kwa baba yangu mkubwa leo nilichukua na kusoma kule. Ngira majete kwera ko nkurikirana hano havuga ati waje we musaza hano muhira hari nagiye kwiga. Ni nyumbani ni huku. Ndio muhira. Sawa. Ndio akamwambia Rwagasore sasa. Naona mtoto ni hivi kama contest story yote tulikuwa pale. Ngo gaze kumubwira. Ndio chanzo cha mimi na Rwagasore kujua. Ni woche hambe nataka kuba na Rwagasore kumenya na Rwagasore. Ndio tujuani hapo. Naho twamenyaniye. Na ndio pale mimi ninaijua historia ya Burundi na mambo ya independence ya Burundi kushinda wengine, kwa sababu mimi nilikuwa pamoja na Rwagasore, nilikuwa pamoja na Nyerere Tanzania. Ati niyo mpamvu jewe kase ku Burundi mu bihe vya independence ndabizi neza gusumbya abantu bose, kubera umva je nari kubona Rwagasore ahubwo na Nyerere muri Tanzania twara. Nyumbani kwetu kwa baba yangu mimi, mkubwa wa baba yangu ndiko kulianzia politiki ya kuomba independence ya Burundi. Wacu niho hatanguriye ya Tanganyika na Rwanda na independence ya no Burundi mu nzu iwacu. Unajua sisi hapa Buyenzi tulifanya kwanza, sisi ndio tulifanya propaganda yote. Nisi tutanga propaganda yetu. Mukinyegero imprimerie. Bakoze imprimerie yawo. Numero 24. Imprimerie naza ko sinze kwifisiza n'Ikirundi mugamba n'ahantu ba vyatura impapuro bagasohora ibitabo n'ibiki, kubera nibaza ko yo batangura umugambwe wese kwibijya bintu by'impapuro n'amatract n'ibiki. Ile nyumba ndio tulifanya imprimerie. Mvanzo batanguye kufyatura mu mpapuro. Kati hapo Buyenzi kujawa kuna imprimerie mekaniki. Tunanyonga sawa vile mashine ya kushona. Bari mashine zo gushona sindi ko babigenza za kera. Tulikuwa na wasomi, sie tuna compose. Hari abantu basomye bakandika mu Giswahili aba batama aba Buyenzi. Tunapelekea wasomi, palikuwa hapa Ababize. Palikuwa Sariama mmoja wa kizungu alikuwa anaitwa Monsieur nani? Ariko bavuga amazina ababafasha bari barize guhindura mu zindimi. Wakina Kitito Jamari nani? Tunataka kitu kwa Kifaransa, sisi tunafanya composition en Swahili. Wanaandika mu Kiswahili bagashira traduction Kifaransa. Na bagasha mu Kifaransa. Mzee Hassan Abdalla anafanya traduction. Undi Abdalla gashira mu Congereza. Sisi tunaimprimer aussi. Tunaimprimer usiku. Tunapanga katika plaquette. Hiyo rumva kabariho bafyaturiza mu mpapuro. Zile chiffre, zile lettre tunazipanga, tunaingiza mashine tayari. Kacha inatoka karatasi. Sawa? Mpapuro zigasohoka sindabona imprimerie Kirundi kimeze. Tunakwenda sasa kama ni matract au ni matangazo, tunakwenda usiku kutupa kuvile. Umba mujoro bagenda bagatera mu gisagara amatract. Wakati ilikuwa hospital Rodin. Ya kliniki itwa hospital Rodin. Tunabandika makaratasi pale. Kamaneka makaratasi. Ndio kukamata le paracommandant belge. Walitupiga sana. Umva abakomando barabafashe barakubita. Tupiga sana, tupiga mabayo. Unaona mimi nilionyesha bayoneti, unaona? Umva kwa mucumizi mbugita ahantu ku kuguru. Kwa bayoneti hapa walipiga le paracommandant. Abasirikare baba paracommandant babiri. Mgongo na nini? Nindi mu Nikaletwa kwa hospitali hapa, nilikuwa nalala kwa salle 4. Kugeza umva bamujanye mu bitaro. Ninalala kwa kitanda hivi na menote. Akajya mufite menote umva baramufashe bakandi bamukomerekeje. Toa pale wakaniweka kwenye prison. Alimajana muri prison. Unaona pale ku BCR. Hii nilikuwa prison centrale. Kumbani ya kia. Hii ilikuwa bado. Sina pale walibomoa mlango naingia pale kuingia hapo ku BCR. Ndio shamba ilikuwa mimi nalala pale. Ndio shamba hayajamye muri BCR. Walikuwa wanaita ku transit. Tutaenda kusamba mpaka ukisha kondane ndio wanakupeleka sasa ku shamba ya condamnation. Urumva ko babasambisha cyane ko hanyuma bahejeje bakacabajana aho babacira ubanza bakajana aho babafungira niko novuga.
wakati Prince Rwagasore anatoka Belgique kufanya tournee Ulaya, ndio akapata habari Salum Bichuka na Mzee Abdalla Kakenge anamwambia kama bwana ule kijana wako wamemfunga. Mba Rwagasore agarutse baramubwira ati abantu banyu babafunze. Wamemfunga wapi? Wamfungiye paka pale. Ndio yendo linitosha mimi prison pale. Niwe yadufunguje. Sisi wakati tunalite pour l'indépendance, tulikuwa tunajua kama tutapata haki sisi wote. Ati twibaza ko tuzoronka uburenganzira twese tumaze kurwana independence. Watu wote watakuwa sawa sawa. Abantu bose bazoba bangana. Lakini kutokana na influence ya wabeleji wazungu ariko ujanye no kuntu n'ivyo ababirigi batwinjijemwo tukaanza kuvurugana, tutangura gucanamo. Naona hivyo urumva vitu vingi tukufikia eko byinshi navyo twabishitseko, baguzi ukaanza atangura amacakubiri kama sisi Waswahili na site yetu ya Buyenzi n'igisagara cyo mu Buyenzi tulitupwa pembeni, batutaye ku ruhande. Buyenzi yetu mpaka leo angalia cité de l'indépendance Buyenzi wakacho gisagara cyo kwikukira. Watu Buyenzi walilite, walisacrifiye, nitwe twatwitanze, nitwe twakubiswe, turafungwa, turamererwa nabi, turatakaza amafaranga mpaka Burundi kapata independence. Kugeza ubundi Burundi independence. Wakubwa walitusahau. Ariko nako batwibagiye abakuru. Cité de l'indépendance. Barabara ziko chafu. Amabarabara acafuye. Hakuna kitu hata kimoja. Nta na kintu kimwe kikogwa ngo nabaswahili. Ndio vile. Nuko biri. Mtu akisema ngo nao wamebisha ngumu Swahili kadani. Oya. Wanasahau kama uweshi bu Mswahili. Zamani wewe mbeleja kuambia kwa ng'ombe ya Mwambusa. Kubesha kwa Mswahili ndio kukata mkia kwa mtu. Kile unakuwa tukana Mswahili. Turamenya ko Mswahili abwo bwagucunguye. Bijuju ndibize. Lakini Mswahili akusoma yake ko très intelligent. Musa ntabwo yize mugaraza ubwenge. Très intelligent. Ubwenge bwinshi cyane. So Mswahili intelligence alizaliwa nayo. Umuswahili ubwenge yarabuvukanye kuva mu nda ya mama wiwe. Urumva. Angalia kila kitu hapa Burundi kimeanza nani? Mswahili. Ati kintu cyose namuntu cyatangwa ni kintu Mswahili. Commerce hapa imeanza Mswahili. Urudandazwa n'Umuswahili utanguje. Transport imeanza Mswahili. Kunguruza n'Abaswahili. Football imeanza Mswahili. Umukino w'amaguru n'Abaswahili. Muziki tout le loisir, politique imeanza Mswahili. Na politiki wanashaka kintu cyose cyatanguwe hano mu Baswahili. Mimi kama mimi personnellement mimi naomba tu icyo nsaba wakubwa hivi sasa aba bakuru bacu wasahau vile vitu vilipita, bibagiye vyakera vyarenganye, bayigifunze bige kukusanya watu, kwegeranya abantu, urumva, waondoe ile fikra ya ubaguzi, wakuremo ivyo byo gucagura ngo uyu Muswahili kujya no Muswahili kujya no Muhutu kujya no Mututsi. No. Mweka mu bihe kitu kimoja Murundi, tube umuntu mu Murundi umwe wanda turubiye biheze kupata tu nationalité burundaise, c'est tout. Kuranga kwera igihugu bibe bihagije bw'u Burundi. Tribu n'est pas nationalité, nationalité n'est pas tribu. Ubwoko ntabwo ari ubwene gihugu, ntabwo ari tulichanganya hapa vitu matatizo kuchukua hii tribu ndio iko na hii ethnie ndio iko na pouvoir zaidi, hii hapana ndio ileta problem kwetu. Ndio vitu wa sasa wasahau. Nuko nico nashaka kuvuga kubera nkuko nabivuze ibi bintu je ntavyo n'iryambe navyumvise kanizera ko mutama ari kuvuga ukuri. Urumva ko ukwikukira ku Burundi mu sanzwe kwatanguye mu Buyenzi kwa Gasore bagiye kumuhamagara babirimwo na wacarondera abandi bantu barabibafashamo. Uko vyagiye bigira mu nyuma ndumva atanyishu nyinshi naje ndavyumvisemo, ariko ndatangaye kumva ko ukwikukira ku Burundi vyatanguriye mu Buyenzi n'Abaswahili bo mu Buyenzi. Hakaba hari ico ufise wongera kuri uyu mutama yavuze, turaguhaye kaze. Ku bisigaye mugira umunsi mwiza, mukomeze mwiyabona o subscribe, tuzosubira bye.